John Cena kum unong yakon wrestling aktor bat unang ruai rap hakajuk kapor ngi pedang singamba bat aku boleh pi baro kito ki bajing tenan ban singam bat ban page yaki videos hakane ka channel kajing kerpat ikito ki paralok ki bampat ban subscribe lada bising tenan iki video ki bapermi hakane ka channel singamba ban nyon tu subscribe button kum kajing kerjan yakane ka channel John Cena amtang ba ulang urang yakon wrestling nam bat ubat-bet la banong hanre hakaju kapor ulalong aktor bapanam jongko Hollywood pat hakane ke video ngine pet kendiat syapang kajing im jong John Cena kakerteng bapura jong John Cena kadai John Philip Anthony Cena lakha yu ka art pulai tarik jong ubana April haus nam kat kendai spa anyo pe honyo ha Newbury Massachusetts hakari United States of America bat ulalong ubaar na kisan ngut kipara jong John Cena hakapor ba udang kena ulalong unang yelekai hakaba ulas dang ya kajing kai football chung haka high school hakapor ka bo udang dan kat arsenam karta haswa bo unsdang ya kajing lenti chung haka body building lane ka kam penheksa ula shimbentaro haka jing kai football haka Springfield College naga NCAA haka third division jong ka All America Football Center ulalang ro utim kapten haka to kapor haka bedai bat ka kam pule puthi chung ula pendap ya ka degree haka snam kat kendai spa kendai peu kendai naga exercise psychology bat ka kini psychology haden ba ula pendap ya ka jingpule haka college ula lech California naga banta ka bodybuilding bat ula trero haka call gym haka to kapor bat dai haka nei ka jo kasnam kata kasnam kat kendai spa kendai pe kendai ula stang ya ka professional wrestling career jangu rengkat bat ka ultimate pro wrestling haka ba ula join bat ka World Wrestling Federation haus nam arajar iwe ka bangi tip menta kum ka WWE lene ka World Wrestling Entertainment kumta haden ba ulada banya soy kontrak bat ka WWE John Cena ula job ya ka single title jangu ka bakarteng the United States Championship haus nam arajar saw bat kumjo ula job nangkong ya ka WWE Championship dai haus nam arajar san bat nadu nang ne ka jinga lenti jangu John Cena haka jinga kon wrestling ula kalalong kum uta away nagi greatest professional wrestling habaro kipor hakaba ula tharu ya ka record kum uta most world championship harengkat wepat urang ya kon wrestling kata ka kerteng jong Ric Flair hakaba John Cena ula long tang ma marwai urang ya kon wrestling ubala job hadu kat hanyo range ya ka world championship nang tabut sa Ric Flair ubala job kat hanro range ya ka ne ka world WWE championship John Cena amtang ba ulang unang ya kon wrestling ba pawnam bat ubat-bet hanre ula long ro urapar lane unang ro harap bat kumjoro aktor bapanam jong ke Hollywood hakaba John Cena ula rilis ya ka album ka jingruai rap jong ka bakarteng you can see me haka chipeu trik jo baname haus nam arhajar san bat dai haus nam ubabot kata haus nam arhajar henru ulas tang ban ak ya ka film ka baneng kong jong ka bakarteng ka damarin bat nadu kata he kapor John Cena ulas dang ban pau haki we pat ki film ke bakentop ya ka Trenevrex ke F9 ke da Fasasa kada Suicide Squad bat kiwe de nang ta ula rungro haka television haka ba ula ak ya ka series ka bakarteng ka Peacemaker John Cena ula longro unong kershan barat ba jong ka US autor bat kam tamlay ya ka cipai military kini kilong tang kandiat syapang jong ka jingim John Cena bala da bising tunan ya kum kini kijaj video kiba permi syapang jong kinong yelakai lane kinong yakon wrestling kabangi tip kum ka World Wrestling Entertainment sepen pau haki comment section in skendo pat pi hakawe ke video kuble shibon